Oyaa Tvgh. Now, person tell me because the whole one the one that is now what the car here my relative I was so quite here won't quite na dey here it's now come here to take can man aduma o say ah me pa cho esusu no me kasa me police ni be na ohun se wo yin na no nua wo yin na me say ana dey say that ya ba no obi atu the boss sa kashi we say pa cho family pa cho When the question is saying, I know it. Come on to me, mama. Make a man to say, any me wife na na almost 3 hours you need me chin go come na 2%. I dey bad na me talk. 3 hours, 1 hour be cry attention. Aye. 1 hour be cry attention. E uba na me use so. What bet there? What you call uba? Amata DNS. Obi afro. Asam no obi afro. I'm say emfa me ho de DNS. Asam no obi afro. Dale papa no no asem ah. Boss pa cha de asem. What family car? Wo no wife na. Me the much kuma say nyina almost 3 hours. Dale papa. Papa, enye wadi mu sa de enye na mistake mo te. Me ma de enye. Enye wadi mu sa de enye wadi ko le ya dai. Me to shama wam. Shama wam. Emfa ho ma. Awamu de wo ti me cho no. Wo ma ko sa yi awamu sa. Awamu de Asam no obi afro. Obi afro na so mo kan anywhere yin fa. Wo bet wo ko bia Kwa kwaye. Me se fam sika E ba. pa to kwa na kwaye. Me di sika bi papa kwaye wo na fam sika ba. Ah kwa kwaye. So what me moya? So be tia for tia na Wo kunu na me na kasa. So office always come dey try na me. Papa o se un chose kan. O se un chose kan. O se. Mimi road what? To chose kan. Kwa he. Kwa he. Oh na road rate and do buy na machine do buy. Kwa he. Ti aka na na wa de bo me fu. Ti ato anwem. Kwa he. Mimi abeti ato na se tia me kala he. Tuane kala ja sa asta na. Asam na wa asem. E ma asem. Asam na wa E ma asem. Enti na utumuti gina na hwe ni pe ni to sai. I skeleton. Na me dia no me pension me pe peace. Na no say when na ye o man papa. Kacha no. Why anyone my papa way. What fuck out so betua. Wa ga na kurase. Na we don't show the. Ga na kurase. So we don't show the. So we na don't show na adigum. Ehwe ye. No one here. Eh, mama. Share. Waje. Wa ya de. Waje. Na kwa ba ko be awo. Frem. What's matter? No. Frem. Dale papa. Kan on Why now person me faso. Na to. Me do kwa wo kun won ka wo, me do kwa de be ko. Obo de me kwa. Ene Me ma fo ka no. Ma fo ka no. Wa ko na se. Fa na fai. What else boy? Metnam. Metnam. Masa metnam. Kwa ye wa yinasa. Me kwa ye mi road. Kwa ye. Na ton phone na me. Kwa na kwa ye. Na ton phone. Na no wa ma amre. Wa ba ro no wa amre. Wife ko. Ye. Fani ko fie. Masa o ya branch on ho fe ge we o la. Le. Fani ko. Le sukasa. Boss. Le. Fani ko. Le sukasa. Ho sa le ate wo do. Sukasa. Hey. Eh. Mo
kwa me pato me se kwaye me se fam me se kwaye fam sika mame me ama la ba won kwa kwa me sika mame won kwa kwaye me se fam sika mame wo dia ko okuru na aka no kwa ya obefa so obeba na ni ase afa wa mu be ku what about boss fam sika mame Africa no wa tia ya uka tua tia masa me pato foka won fo tia fam sika mame tia Oh, Masa, ede asema. me foka wa wo run there well me foka wa to timi sa wa to timi go right masa na asem o kana ba bia ni ma ba ni nyina afi roadway ni ko e masa why o mra dada o wa bo me me fam se bia ko me be saka na ba unso ba ko e de me chese ma ko me be saka na mare tu fro kon wa na mare tu wan me no kana sa o wan Masa. o ba ko sa wa be me nyare he do ade ne sa ka na wa bo me ka fu ne ka na wa bo me na won kan ko sa Oba fana na ka ho. What's me mabo Fana na ka ho. what's me mabo wa bo me me bo he fa bo me se wa bo me this is kind of 20 na we say na say Police station ese o man be fana for we can no do kani kwa sa o bono. boss Oba na do se kan. boss na chodi oni boss you ni people won your small gba wi so mo ma ji Dabi wa nya de wa. boss Papa we dey boss me do me say o ko report o so bono. boss Fancy wa na wanya adu o de nyere fancy na wanya adu na fa chem boss fancy na wanya adu na fa chem why Mo nyesa. Etina woni ani adetie etina woni ani adetie wonim sada wadawa it is not out here wonim sada wadawa tina woni ani adetie me what me ka o Yes, wa. me what me ka who say ma me what me ana we su ka me wo so ana me be kawan kasa ka wa me ka me oni mo egwu afunyini ko ka chele wen se wadi ja sa adwuna mu nkom le no wadi ja oni wani ja le wen di ja le wen woni le wen no yimu le wen di ja wadi ya nim se wa so pada nim sa wodi obi anu so ono ya sa asubu no eti ano papa ya fofo ono ye hyew eti anya mo so ono ya abi akwan ya wo fa so wo fa misika dia esa mo wo and mu no mo so afa da ba iti ka de se ba kwa ya me se kwa ya afa da ba iti ka bale ga maka wona wallahi ka do kika chi na ba ka yi za baka ji wannan kai fadin na ba ka yi za to na toro na eche no aka duniya yake go ko kuwa ci sai ya babu wasa da kam aka duniya yake go da saman kudi ina so yi magana da kai makina no ka yaka makina nace ka yaka ne na marati ana to manna ni marati ni sarankani bisana ka ji duba ka duba asa duba eti kasa bi ameka bi obeka papa o ti kasa cheme ba me saka malela bi bigi sa o made san quarter made na we do na masime kulu si o me timati mo Taho Simon Twain ke mo so che Simeon cho mo ti me so what to go na to talk for die me fa ho bai minim ni pa mi suro no me what's it called time you are something why you are me cast me Ele ba wo ta forma o mo ko la jo. Ina zuwa. Wa ya. Ikanyi ya kama na kenya. Wallahi. Wallahi ba jese. na ebinum adwene ye won se jama me fa me ho saa shata de pay edi mpaboa papa bi to so de designer bag ne keka ho a na ye de breme eye no na me ankasa no China eni UK edupre no me mfuru bida se me ye boutique me fa me nioma panyina ewo Blessed B Philip Enterprise na ehodie eye tufuo boom ho enti niema me ton no enu abi na me de jame ho na se me tisi abo
abontia na manfo ani kwa wan se ya Blessed be Philip nso wo hoyi se ayenta de papa bi emma emofra ani mema mpaboa pa bi footballers die nyina wa kofa na tufuo buo mutu enti se wo ye dwadini se me na wo jiga kofa sak ba ko ne se wo biye so a eniema panko a ya wo beton enyemfa so boom any Blessed be Philip Enterprise wa ba ma yene adwadifo ampa enne ye haya ho se ye ko China Dubai anase yuka ko fonta de any mpaboa ne bag sabeton fi se Blessed be Philip Enterprise akofene to fuobuo mu etu amaye wo be ho Blessed be Philip Enterprise kuma se ha wo kochi oni Jordan Junction no edi anum hwe wa bie nkrabata ba konso wo keo na enkranfo ye ko kantamanto shipyard ho enwo mo niema no desopo wodi ebegu na waye adwuma na chintino wa bie wataban mu edu Tanzania mpo bibia ni afre won kumasefo ye fret 0248043367 enkranfo ye fret 0246630704 Blessed be Philip Enterprise wabama adwadifo ehwa hare.